25 sene evvel Ramazan'da ikindiden sonra Şeyh Geylani'nin KSS, Esma-i Hüsna manzumesini okudum. Bana bir arzu geldi ki Esma-i Hüsna ile bir münacat yazayım. Fakat o vakit bu kadar yazıldı. O kutsi üstadımın mübarek münacat-ı esmaiyesine bir nazire yapmak istedim. Heyhat, nazma istidatım yok. Yapamadım, noksan kaldı. Bu münacat 33. sözün 33. mektubu olan Pencereler Risalesine ilhak edilmişti. Makam münasebetiyle buraya alındı. Huvel baki. Hakimul kadaya nahnu fi kabdi hukmihi. Huvel hakemul adlu lehul ardu ves sema'u. Alimul khafaya vel guyubi fi mulkihi. هو القادر القيوم له العرش والثراء لطيف المزايا والنكوش في صنعه هو الفاطر الودود له الحسن والبهاء جليل المرايا والشؤون في خلقه هو الملك القدوس له العز والكبرياء بديع البرايا نحن من نقش صنعه هو الدائم الباقي له الملك والبقاء كريم العطايا نحن من ركب ضيفه هو الرزاق الكافي له الحمد والثناء جميل الهدايا نحن من نسج علمه هو الخالق الوافي له الجود والعطاء سميع الشكايا والدعاء لخلقه هو الراحم الشافي له الشكر والثناء غفور الخطايا والذنوب لعبده هو الغفار الرحيم له العفو والرضاء. Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayr istemem. İsterim, fakat bir yar-ı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermet isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim. Barla Yaylası. Çam, katran, ardıç, kara kavağın bir meyvesidir. Makam münasebetiyle buraya alınmış 11. mektubun bir parçasıdır. Bir vakit esaretimde dağ başında azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybetnuma suretlerini, hayret feza vaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgar esti. O vaziyeti pek muhteşem ve şirin, velvele alud bir zelzeleyi raks nüma, bir tesbihat-ı cezbe eda suretine çevirdiğinden, eğlence temaşası nazarı ibrete ve sem-i hikmete döndü. Birden Ahmedi Ciziri'nin Kürtçe şu fıkrası: herkes bir temaşagehi husnate zehercai, teşbih-i nigaran bi cemalate dinazen. Hatırıma geldi. Kalbim ibret manalarını ifade için şöyle ağladı. Ya Rab, her hay bir temaşagehi sun-itu zehercai, bizani şibas ferazi manendi dellalan binidai bi avazi. Damdam zi cemali nakşitu der raksbazi, zi kemali sun-itu huş huş bigazi. زی شیرینی آوازی هود هی هی دینازی از ول رقص آمد جذب خازی از این آثاری رحمت یافت هر های درسی تسبیح و نمازی ایستادست هر یکی بر سنگی بالا سرفرازی دراز کردست دستها را بی درگاهی الهی همچو شهبازی بیجنبیدست زلفها را بی شوکنگیزی شهنازی بی بالا میزنند از پرده هایی های هویی اشکبازی. Barla Yaylası. Çam, katran, ardıç, kara kavağın bir meyvesidir. Makam münasebetiyle buraya alınmış 11. mektubun bir parçasıdır. Bir vakit esaretimde dağ başında azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybet nüma suretlerini, hayret feza vaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgar esti. O vaziyeti pek muhteşem ve şirin, velvele alut bir zelzeleyi raks nüma, bir tesbihat-ı cezbe eda suretine çevirdiğinden eğlence temaşası nazarı ibrete ve sem-i hikmete döndü. Birden Ahmedi Ciziri'nin Kürtçe şu fıkrası:
Herkes bir temaşagehi husnate, zeher cai teşbihi nigaranı cemalate dinazin. Hatırıma geldi. Kalbim ibret manalarını ifade için şöyle ağladı. Ya Rab, her hay bir temaşagehi sun itu, zeher cai bitazi. Zineşibum ez firazi, manendi dellalanı binidai bi avazi. Demdem zi cemali nakşitu, der raks bazi. Zi kemali sun itu, huş huş bicazi. Zi şirini avazi hud, hey hey dinazi. Ezvay raksa Ahmed, cezbe hazi. Ezin asari rahmet, yaft her hay dersi tesbihi nemazi. ایستادست هر یکی بر سنگ بالا سرفرازی دراز کردست دستها را به درگاه الهی همچو شهبازی بجنبیدست زلفها را به شوق انگیزی شهنازی بی بالا میزنند از پرده های هوی عشقبازی میدهد هوش گرین های زوالی از خوب مجازی بر سر محمود ها نغمه های حزن انگیز ایازی مرده ها را نغمه های ازلی از حزن انگیز نوازی روحا می آید از او زمزمه ناز و نیازی قلب می خواند از این آیات ها سر توحید زی علوی نظم ایجازی نفس می خواهد در این ولوله ها زلزله ها ذوق باقی در فنای دنیا بازی عقل می بیند از این زمزمه ها دمدمه ها نظمی خلقت نقشی حکمت کنزی رازی آرزو می دارد هوا از این همهمه ها هوا مرگ خود در ترک ازواق مجازی خیال بیند از این اشجار ملائکه را جسد آمد سماوی با هزاران نی از این نیها شنیدت هوش ستایش های ذاتی های ورقها را زبان دارند همه هو ذکر آرند به در معنای های و های چو لا اله الا هو برابر میزند هر شی دمادم جویندند یا حق سراسر گویندند یا های برابر میزند الله فیا حی یا قیوم بحق. Barla Yaylası, çam, katran, ardıç, karakavağın bir meyvesidir. Makam münasebetiyle buraya alınmış. 11. mektubun bir parçasıdır. Bir vakit esaretimde dağ başında azametli çam ve katran ve ardıç ağaçlarının heybet nüma suretlerini, hayret feza vaziyetlerini temaşa ederken pek latif bir rüzgar esti. O vaziyeti pek muhteşem ve şirin, velvele alut bir zelzeleyi raks nüma, bir tesbihatı cezbe eda suretine çevirdiğinden eğlence temaşası nazarı ibrete ve sem-i hikmete döndü. Birden Ahmed-i Ciziri'nin Kürtçe şu fıkrası. Herkes bir temaşagehi husnate, zeher cai teşbihi nigaranı cemalate dinazin. Hatırıma geldi. Kalbim ibret manalarını ifade için şöyle ağladı. Ya Rab, her hay bir temaşagehi sun itu, zeher cai bitazi. Zineşibum ez firazi, manendi dellalanı binidai bi avazi. Demdem zi cemali nakşitu, der raks bazi. Zi kemali sun itu, huş huş bicazi. Zi şirini avazi hud, hey hey dinazi. Ezvay raksa Ahmed, cezbe hazi. Ezin asari rahmet, yaft her hay dersi tesbihi nemazi. ایستادست هر یکی بر سنگ بالا سرفرازی دراز کردست دستها را به درگاه الهی همچو شهبازی بجنبیدست زلفها را به شوق انگیزی شهنازی بی بالا میزنند از پرده های هوی عشقبازی میدهد هوش گرین های زوالی از خوب مجازی بر سر محمود ها نغمه های حزن انگیز ایازی مرده ها را نغمه های ازلی از حزن انگیز نوازی روحا می آید از او زمزمه ناز و نیازی قلب می خواند از این آیات ها سر توحید زی علوی نظم ایجازی نفس می خواهد در این ولوله ها زلزله ها ذوق باقی در فنای دنیا بازی عقل می بیند از این زمزمه ها دمدمه ها نظمی خلقت نقشی حکمت کنزی رازی آرزو می دارد هوا از این همهمه ها هوا مرگ خود در ترک ازواق مجازی خیال بیند از این اشجار ملائکه را جسد آمد سماوی با هزاران نی از این نیها شنیدت هوش ستایش های ذاتی های ورقها را زبان دارند همه هو ذکر آرند به در معنای های و های چو لا اله الا هو برابر میزند هر شی دمادم جویندند یا حق سراسر گویندند یا های برابر میزند الله فیا حی یا قیوم بحق.